Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba uko wakora iyi meza ikaba ifite impande ziri smooth cyangwa se edges ziri smooth, ikarutaho ubwiza hano muri Google SketchUp. Cyambere katurebe hano kuri top. Ikintu tugiye gukora ni ugufata zero, pime hano, shyiremo 6 centimeters, hano dushireho 6 centimeters, hano dushireho 6 centimeters, hano dushireho 6 centimeters. Noneho tuzuminge, dukoreshe arc, shireho hano arc, tukande muri izi corners, turebe line yacu, arc yacu meze ifite ijambo ngo tangent to edge, then you click. Rero tukoreshe push and pull, iyi part zino part tugende tuzikuramo, turebe n'aha ngaha arc, kande hano, kanda aha ngaha tangent, then tugende kuri push and pull, hano tugakureho, ndi mukanda hagati ya mouse kuzana orbit, nanone tukande muri iyi nguni n'iyi ngiyi tangent, tugende kuri push and pull. Push and pull ni ukumanura kugeza igihe wabonye ijambo offset limit, then on face ni corner, de kuri arc, kandi muri izi corners, noneho arc tuyizane kuri ruhande ku buryo tuhabona tangent to edge, tugende kuri push and pull, tungutu tukuyeho. Noneho ubu ngubu imeza ifite corners zitari sharp. Ikindi kintu tugiye gukora, tuhakanda kabiri gatatu, noneho ku buryo smootheninga tugenda kuri soften edges, tukongeramo hano gatoya kuri 22. Okay. Ikindi rero turi bukore, iyi mirongo dushobora kuyikuraho, dushobora gukanda ku murongo kawusiba. Okay.
ikindi rero turi bukore ni ukuza hano hejuru ku meza ukayongera smoothness 0.5 then enter. Noneho iyi offset shape twakozemo hano imbere tugiye kugenda kuri move tool tuanze tuha selecting then tugende kuri move tool. Nuvuga ngo iyi move tool yadufasha gumovinga, ariko ubu ngubu tuba turi bukande kuri out, noneho tukamovinga hejuru, then after kuri blue axis, then after tukakanda 0.5 then enter. Ubu ngubu murabona ku ruhande hari smooth. Noneho ushatse wahereza color kuri iyi meza, Ctrl A to select everything, and then you can give color. Ngubu ndatuhafata wenda y'amabara. Sasa rero is edges ukagenda ukandaho, so kanda kuri edge, kanda kuri edge, then ukakanda kuri shift ukagenda selectinga ahandi hantu, then ukakanda ku ruhande kuri hide edges, ku buryo work yawe yagaragara na edges zirimo. Shift ukagenda selecting ama edges, then ukora hide edges, nahangaha explode ukagenda hidinga ama edges amwe namwe. Ubu ngubu ko mubibona imeza yacu ko mubibona imeza yacu biri mu kugira impande zirutaho kuba smooth kuruta ukuntu imeza yasanzwe imeze. Ushobora no gukanda iyi yose ukaselectinga yose, then ukagenda kuri
soften edges, ukakoresha izi settings kongezaho ma softeninga ku buryo yama edges y'imeza yaba ari soft. Murakoze gukurikira kandi kore like na subscribe. Murakoze.